کے صدر شہباز شریف گشتہ کے کاوے موسوی وتی دل مزن کو تک وچ نواز شریف پہلی لوٹے تک کاوی پہلی لوٹک عمران نیازی دف و دیمت رندی شاہماتی مشرف زمانہ کا برطانیہ براڈ شیٹ کمپنی اپوائنٹ کو تک آئی کلدار کرپشن ثابت کتنا کو تک عمران نیازی شریف کا ہول کم شرف کنگر ٹی وی سرا پروپیگنڈا کو تک راج زر زوال کنگ بتگا بلے میں سرا کلدار کرپشن ثابت نہ بتگ گوستگی 20 سال نواز شریف علاقہ کرپشن انکوائری کنگ بتگ بلے ہچ نہ رسائی جے یو آئی فے سروخ مولانا فضل الرحمان گشتہ کے منچ ایم کیو ایم دل جمع تحریک عدم اعتماد پیش بتگ سرکار جند اتحادیاں یلدا تک ایم کیو ایم کو جوانی ہم آہنگی استے عمران خان نو راج جہانگیر نہیں چاری باری کو جام کردہ بدبخت عمران خان نے ہمراہ داری کنا اور میں سیاست زمانتانی سیاست نہیں زبان بھسے سیاستی ایم کیو ایم پاکستان راشن خالد مقبول صدیقی گشتہ کے مارا مولانا سبب باز دل بڈی رستائی مولانا فضل الرحمان رائے باز ارزش دارید اور مارا باز وشی بتائی مروچی مولانا فضل الرحمان ڈلے سروکی کو تک میں گورا اتکا کو میں سرکار ہوار بتگی بلے میں صدہ گیش کارندہ بیگوا ہاں پاکستان مسلم لیگ نائب صدر مریم نواز گشتہ کے عمران خان 65 ملین پاؤنڈ خرچ کو تک اور نواز شریف سر 65 کلدار کرپشن ثابت کتنا کو تک نواز شریف سر واجہ ہدے گو شان شرف برس کو تک اور موسوی معافی نامہ عمران خان علاقہ چارج شیٹیں وطن وزیر عمران خان گشتہ کے اسلام کو ناشرکاری و انتہا پسند دیے ہچوڑی سیادی نیستے دنیای گپ شریعہ ویزاں کے اسلام ایمنی مذہبی اور دنیا ہمک کنڈ مسلمان اسلاموفوبیا ویلانی آماچا دنیا اسلاموفوبیا ویلانی بے توار بتگا اور مذہب گو ناشرکاری ہم گرنج کنگ بتگ یہ جوانی عملی نہ بتگ 9/11 پس اسلاموفوبیا تہا گیشی بتگ اقوام متحدہ 15 مارچ اسلاموفوبیا میان استوانی روز قرار داتا ہے اسلام آباد برجاہی دریکارانی وزیرانی دیوانہ تران کنانا چین دریکارانی وزیر وانگ جی گشتہ کے 54 مسلمانی ملکہ 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبے سرا دستخط کو تک چین 600 ملکانی ملکہ 400 ارب ڈالر سرمایہ کاری کرنے گئی چین اقوام متحدہ اسلامی دنیا نیمگا کتگی پلہ مرضی ہیچ سمشکار نبی اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سر ریکارڈ کتگی کلو او آئی سی دریکارانی وزیرانی دیوانہ اشکنائی نگو تک اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے گشتہ کہ او آئی سی دنیا ایمنی سلامتی اور ہم آہنگی دیم روئی دے گا جوانی کردی ادا کرنے گئی کم دیم روئی کتگی ملک کا بازی چیلنجانی دیم پانا او آئی سی دریکارانی وزیرانی دیوانہ تران کنانا کازاکستان نائب وزن وزیر مختار تلبردی گشتہ کہ افغانستان نگیگی جاورا سرا مارا باز دلگرانی استا افغانستان انسانی ہمدردی بنیاد کمک کنک بھی ملکانی نیامہ یک و دومی سر انحصار گیش بوانے ای واحدہ دنیا میں آنستمانی سطح بازی جیڑہانی آماچے او آئی سی دریکارانی وزیرانی کونسل دو روچی دیوان اسلام آباد بندات بتک دیوانہ 48 باسک ملکی وزیر حوارہ دیوانہ پاکستان مہمانداری برجم دارک بتک دیوانہ 105 گیش منگ نامہ پیش کنک با او آئی سی بنداتی و گڈی سیشن اوپن با اور لاہتے ورکنگ دیوانہ بند اوتا کے تحابہ دریکارانی بنجائی وزیر شاہ محمود قریشی گشتہ کے پاکستان گپ سرا پہاڑ بندید کے او آئی سی دیوان مہمان جلیے کنگ گئی او آئی سی دیوان 2 ارب مسلمانانی تواری پاکستان اسلاموفوبیا علاقہ منگ نامہ منظور کنائی نگے واسطہ جوانی کرداری ادا کو تک کشمیر و فلسطین انسانی حقانی علاق ورزی برجاہیں سعودی عرب دریکارانی وزیر شہزاد فیصل بن فرحان السعود گشتہ کے اسلاموفوبیا علاقہ اقوام متحدہ پاکستان نے کرد سطح کرزید اسلاموفوبیا علاقہ 15 مارچ میان استمانی روز قرار دیا گا میان استمانی سطح مسلمان ملک دل بڈی رسید میان استمانی منگ نامہ ہنی درچہ فلسطین جیڑا پرامنی گشگی والی واحش منلی کراچی تمک صدر لیاری چاکی واڑہ تھانے پیسرے کے ایس ایچ او چاند خان نیازی اوگو ہمرائی ناشناسی مردمانی تیرگوالی بیران ڈی آئی جی پولیس ساؤتھ شرجیل کھرل گشتہ کی لیاری پیسرے کے ایس ایچ او چاند خان نیازی
آئیے ہمراہ عبدالرحمان بلوچ آمد گس پیش بوگا پد واتر روگا بتگا از صدر موٹر سائیکل سوارا نشانک جڑ گتگا عبدالرحمان بلوچ سیادی چا بلوچستان اور محکمہ ایجوکیشن ملازم ہرنائی دمک زرغون گارا کوئلے کوانا گیس پور بوگے سبب شش کانجن ٹپی 2 جاوری نگی گیا ریسکیو ٹیم کانجن گو نگی گی جاورا کشتگا کوئٹیا ریفر کتگا کراچی شارع فیصل سرا مروچی صوبے مالا ٹرک موٹر سائیکل ڈیکو اداتک اور چریشی سببا پیتیگو 2 جنے کی چکا ہوار ویران بتگ ویل ہما پیشتکا کے واحدی پیٹوتی 2 چکا اسکول برگا بتگ ویل شارع فیصل عوامی مرکز نزدیکا پیشتکا